E te iwi, tērā tētahi kai waiata rangatahi o ngai tūhoi ara tāne kaha rangi, kei e whakaemi ana i etahi waiata. Kia ea he kōputu kōpai hō e hāngai pū ana ki ngā waiata tūhoi. Mai ngā momo waiata pūoro Māori tai atu hoki ki ngā waiata tawhito o tua whakarere. Ko te iho matua o tēnei kaupapa ko te whakarauora i te reo, maroto atu i ngā mahi pūoro kei a te o Kiwa McLean tēnei pūrongo. He kano he kitea he reo rōreka, e aro nei ki te whakaemi kōpai hou. Ki te whakaraura i ngā waiata o tūhoi. Waiata whakatangitangi mai, waiata puoro Māori mai, waiata tawhito mai, katoa, he waiata tūhoi. I tēnei wā, ko te kite nā matua ko ngā waiata o te kauta, kia whakahokia mai tērā momo reo kia tūhoi. He kōpai mā tūhoi, nā tūhoi. Ko ia te matua o te whakaaro i muri i tēnei kōpai. I te whakawhiti kōrero haumita kukui, nāna nei tokoa ki te whakaaro, ki te whakatū i tēnei kaupapa. Kei konei mātou. Whakanunu haere ana. He whakangungu ka tika i te hunga mā tātahi, kia mātua mōhio ai ki ngā āhuatanga katoa. Mai te tito, te whakatangi puoro, te rikuata, me te āheinga ki te raweke i ngā hangarau. E koira te mea nui, te whakaako i o mātou rangatai, nā rangatira moa pōpō me ki. Ka whakapakari ai rātou i roto i enei momo mahi. Te mea i koi mātou anai Māori ki roto i enei momo mahi ki te waiata. E hara kaua tāneka hai te tauhou ki e nei mahi. Kua hau kē tōna rongo ki te motu i ā rāua ko hui ā rangi hau waiata, mā te pēne o the Lads of the Mist. Hei tāna koi nei te kōpai tike rawa mōna. Ki māua ko hui arangi, tērā momo mahi, e tāia nei māua i te whakaputai o māua waiata ki te ao whānui. Ahakoa, kei wiwi ki wāwā. Ko te rerekētana o tēnei kaupapa mō tūhoi, mō tātou anai tūhoi tēnei kaupapa. E ono katoa ngā papa mahi ka whakahaerehia i ngā wiki te haere ake nei. I nā hoki rā te hiahia, kia whai wāhi te reo o te katoa. Kārehe wā ki te whakaputai ngā waiata, ki nei tēnei mea te YouTube o Spotify, aha rānei, e nari koira te whaina. Kia rango nai te reo o tūhoi ki te ao whānui, e ki ai he reo ora. Te o Kiwa McLean, Pukaea.